Tá ceithre bliana spithe ann ó bhfuil Naomh Rathangan Craobh Iomána Loch Garman. Bris Máirtín agríthe Chabhas an Idir agus Riste an Cluiche Ceannais siar FFA hain. An aireocht ó deire chuirlis an ggart am líana, nó aireocht a Naomh Máirtín a dríú Craobh in 8 líana bhóchant. Bhí mí hála Sláán agus Buaicphointí Loch Garman do Cluiche Ceannais. Passáil gard a dul óghuine go duine anseo ach deis an Philip Dempsey. Lús más a cluiche ach gan éon scór le feiscint go fóla Chadwick's Loch Garman an ceansa ardathe a ríist ag Rory O'Connor an ceansan bhfuil sé sin níos fearrtán an muir ag fearra agus tá chéad cúlín aimsean son ag cuman Naomh Máirtín agus anna scór fad. Dure. Putting more gloric Shelva Tasher Nashik Naomh Rathangan and Shahunganish Killian Byrne Spórt again a third Fayin Coolin and Counson a Casagas Lashtig and Coola on a score and Sonic Killian Byrne. Vadni is far on Naomh agus stoc go meid siad an sása leis an Buaicphointí sin mar dúirtú bhí an Shelva Cock ní raibh siad ag fáil na scóranach. Rochford Staxa Spórt is Chiganton. Dachatigin Tassa Hartu Ganton ag Liam Shockman. Agus gadíte ríist an son ag Barry O'Connor. Filta óna Sydney Swans gadí fucht Loch Garman agus Deisinis ag Naomh Máirtín beidir dul chun tosig sulla séad faoin adóg Lahamid Deis ag Jake Furman an réid tóir agus an muir sásta Furman an son ag gaimsú cúlín má agus tá siad gafa cúlín chun tosig. Se chun boutáin eile Naomh Máirtín tá siad ag Ceannais forlábhas go cinnte le cúgnóm den nús an immert Raig an réiteoir scuile leis sin agus breúir ríist na secondí dúrnacha insan chéad leithantá Loch Garman Chadwick's deis ag Naomh beidir scór bhain eile a chaimsú tá fear sínta le gortú an ceansa go ar Nash áfach ag Darren Cobb gá cúlín godísio Tróna agus an ceansa ag deire Haran Trasnán an tríú cúlín ag Darren Cobb agus i brab na súl tá bhearna sin síntamachtaí ceithre cúlín 10 aige séach anna tríchar fad an son. Bhearna dúnta síos sin beag eile ach gan rair cúl ag ceachtar dus na fórna so teach nóna beag le feiscint an meid ein bhreacht glas le chur in orde agus Naomh tacht boutáin eile. Agus spragging scór dearnach sin bhfuil smachta háling an son ag Liam Ó McGovern a tachtasteach cosíocht úntaach agus scór den chéad scoth an son ag Naomh Luchland ag seasamh in orde an son ag iarraigh taú lotha. Tá buile fight an son agus an ceansa chur a Haran Trasnán aige agus cim de ríis an son smachta go háling an son ag Liam Ó McGovern idir cúlín an cléile. Se agus bhí mé díreachtaréis rá faoin Spás tá Spás ag testáil ní raibh siad áil sa chéad le fuair siad an sin Tá fuinna bh stig an tosa ach beidir saláthar a chuiristeach Se agus tá siad ag fáil sa láthar sin an rud sin an difriocht go dtí seo. Go bháil den chéad sco seachún a ríist Naomh Máirtín agus é sin Haran Trasnán an módíreach an son an fearlár parcha Jake Furman ag críoch nó ach é sin anna seimplí teachtamach chun bocamach Passáin agus scór. Well, Gramú ítach ó Jack O'Connor agus bhí Jake Furman ar an gúlin agus sin scór den céad sco ó Jake Furman. Immert ag leanúnta raigantá agus ag dar an brise i bhábhar Nash ag Naomh Rathangan seachú amach a ríistí bhada le Andrew Moran agus na hógánig ar a bhórann sin tá taithí agus measca úntaach idir taithí agus ógas statí Liam Ó McGovern fiamsa sa darna le costan son aige McGovern i féchant an orda seansar scór den Naomh agus sár cúlín ag Liam Ó McGovern agus an bhearna sin leidathe boutáin eile. Seachúinis Naomh Máirtín good ar Nash. Golóchúna go duine Darren Cobb cléthe maithimar go siúd agus tá seansanis ag Naomh Máirtín ach an ceansan ag titim ag tarlint agus an púlbar a déanamh dóhan tá brú an son ar Andrew Kennedy agus tá Carrick tastal seansan so más idir is scúpáilisteach sa cúlta sé méisteach tá cúl ag Naomh Máirtín bhí deachreachtaí an son ag an púlbar é ag leanna agus ag Darren le tá scór cinúna tagan sa i bar Loch Garman Chadwick scheme the ríis an son deis ag an cúlbára bhí sé teachtamach bhí sé glóir beidir buile séir cail sé chosaíocht an son agus ag a deire críochnathe insan líontáin ag a Barry O'Connor agus cúl é sin sé tá cúl glán ag scarút na fórne an sa Loch Garman agus denóman na mar sin fós na dul bútóirí dul ar ag Loch Garman go dtí Craobh line á casa siad le bútóirí
Kyle Dara agus Chantal an son rimle Carnoga Brew Naomh Anya will Calish Neil and Rachor Exquila Leshan Immert agus Andrew Kennedy Vishay Lauder Counson Vanish 2 Glana and of Untaga Shantig Joe Barrett Naomh Martín Accord Cara Cooling Contosig agus Shintinta Vishantig and Coolbore Glana near Yibrigan Pass agus Egadera Score Mahil and son Naomh Martín agus Joe Barrett Gaimshu Shantamarog will go no agus he made Cúta Gorta Corrigan Rachor Leshan so Loch Garman tá Gooling and so Craobh agus Egadera Shelov Mata Naomh Anya Rathangan score neck Tastal tá siad Cara Coolín chun Derrigan so pass Cluiche Macafada le Mark Furlong Gá Coolín of Willie Sarah on her Hanashe is stock will count on egg Tastal Togadain Haran Shasnon Sor Coolín and Sonic Mark Furlong agus a reach to Bradnasoul Nila Cool Atra Sor Irritan Soniga Well bhí an muínige agus bhí sé toiste golóir chun tuairt fishing sin a clipper to Rory and son and Rachor Exquila leis agus an Rachor Squeala leis Bouta an ella Naomh Martín Trisha sin a bhócan ní raidir ag sú leis atá sé có Deshpéidir an count on a dul Harrow ag a Derek leistig den chúla agus Ben Maddock ag gaimsú idir ag súlbeidir go gafiisteach an slitter ag a Dara Squeala an Rachor leis an immer teachtamachtaí Maddock bhí sé leis hain agus sin scór cinúna Seviltán Tam i bhd Catan sa the Loch Garman and Rachor ag Farrar North agus sinna and Craobh Tugaloha don Cúigo Vouter fad ag Naomh Martín tailta sa Darla idir Araus her father fad agus Níl Ceist Cúigo Craobh Tugaloha sa I Loch Garman ag Naomh Martín iad búchach an scór Derlic and sa héna fehadó ag Naomh Martín né Gúlín Déig ag Naomh Anya. Absolutely buzzing. We had to fight so hard for every score in the second half. We had to work so hard for every point. You know, credit to the hands. They were so tight. We knew they weren't going to give up until the final whistle. Thought it was reffed quite well. I thought it was let go. We're delighted with that as players. Every score was very, very well earned. And look, you have to be in the game with 55 minutes on the clock, and then anything can happen. So. There's about 7 of us that were on the scene back in 2015 when we got our first taste of the county final. Bet by a serious out of Balloch team that went on to win Leinster that year. So, you know, that was when we first got a lick of it. Went to 1, 17, 19, and then from 19 onwards we've been on a bit of a journey. We've been in a relegation semi-final. Knocked out against Gorey last year, lost the county final against Farns. So, for the lads they've been on last couple of years, it's been a roller coaster, and I'm just delighted for them because really put the shoulder to the wheel this year and we've got over the line. It's everything, like you know, you start hurling in your club at 4 or 5 years of age, like, and Dad's a selector this year as well, so it's all very special. Lots of families, you know, there's a good few cousins and brothers on the team here, and that's what makes it all the more special. So we're delighted to get our 5th and hopefully many more to come.